Dobro večer, poštovani gledalci. Nedavno osnovani drugi Mercenački lovački puk Jastrebovi je održao i svoj prvi službeni trening. Iz zapovjedništva su nam ljubazno ustupili izvorne snimke s kokpita jednog od pilota kako bi našim gledateljima što bolje dočarali ugođaj koji je vladao za vrijeme leta. Pa pogledajmo. Hoćemo u formaciji ili ćemo u singlišu? 1-2, ili možeš u sredinu, da ja mogu s tvojoj lijeve strane. Cowboy, 1-2, Pyeongtaek Tower, expedite departure. Trap je gore, 10 stupnjeva sa Cowboy, penjem. 1, Pyeongtaek Tower, resume on navigation. Cowboy, 1, Pyeongtaek Military. Tower, resume on navigation. Basta power. Cowboy, 1, Pyeongtaek Tower, resume on navigation. Cowboy, 1-2, climb to 3000, turn right heading 355. Cowboy, 1-3, maintain 300 knots, vectors to final, runway 16. Dečki, vraćam se minutu da pustiti. Okej. Cowboy, 1-2, maintain maximum forward speed, turn right heading 360. Sporo pada. Cowboy, 1-3, climb to 2000, maintain 310 knots. Cowboy, 1-2, climb to 3000, maintain 200 knots, turn right heading 005. Cowboy, 1-3, climb to 2000, maintain 330 knots. Samo kad sletiš nema još kočnice na disku, pusti mene. Pusti ga da se rova. Cowboy, 1-2, climb to 3000, maintain 200 knots, turn right heading 005. Dvojka, 2-3, Cowboy, gas na idol. 1-3, climb to 2000, maintain 370 knots, vectors to final, runway 16.
Cowboy 1-2, Touchdown. climb to 3000, maintain 200 knots, turn right heading Kočnica. 010. Smijem reći da je bilo savršeno sve to. Da. Smiješ reći, primijetio sam i ovo ako se snimio, ovo će biti fantastično. Da, 3 parking brake. Canopy open. Cowboy 1-2, copied. 2 parking brake, Cowboy 1-3, copied. canopy open, gas Cowboy, sustave. Cowboy. Imamo poljetno, tako imamo savršeno snimanje. Pratio sam cijelo vrijeme sam bio uz krivo. Da, bilo je baš odlično. Jest. Dobro, gledaj, nismo radili nagle pokrete. To je unaprijed najavljeno i dosta dobro bilo.